Adom TV Badwam dwumade no so ye mo afihia pa fese ne nyina nkwane ahoden no ebuso ekurokura ye nyina saa ti yeda se nkomo we nso menyi free ha bibia ya pomde bia ya mentune off me wo Amen Scientific Herbal Hospital empenifo wo ha ye ba be tie ne yie ye be ko bronya imu ye die no ne ade be wie na niema bi hete niema bi a enye no ma enne ye be kasa fa cholesterol any obesity ehunti doctor osewusu awfri Amen Scientific Herbal Hospital ene die ba be disan community ni ye na cholesterol nye obi osonko a bo ano eslim pa nso nsrade e woni hu esim obi oson no na ya na edi DCV hu no tie ni ye hwe de cholesterol no ba dog ye mo akwaba ye mo afishia panso na Dr. Panin so ho ye de yankopon ada na mishra mo pa na wo se yankasa mfa cholesterol ene obesity ho na cholesterol ne de yo mini abade di kan meda wase na machia watiefo ahwefo ene ganafo nyina okay na em say cholesterol yi ho sem no akoye bibi e ho pa isanse ya de boni a tete o manfo pa na mpempi no ote cholesterol eya na obi adwen se cholesterol na ankasa kra yare so na emom ka cholesterol ni de enhye da nya yare sa okay na emom se kosuru bibri ana se kofom bibra ho no ene ye oha no nti cholesterol na ankasa de enka ne dwumadi nipadua kwa produce bi edidi ni ade a yenya bi se na be beboa na titiriw cell membrane no be bo ho ban en cell walls no se nkwamwa wo nipadua ni ma ho akwa ni nyina di sa nkwamwa no ohia ho ban bo kakra cholesterol nkedi mu akotene pa saa nso na bema obe produce sex hormones ni ade oba be produce sex hormones estrogen bema de testosterone no saa cholesterol odi mu akotene pa okay nti senke ye normal de a enke ne enko how be ani wo na cholesterol na ankasa ko yesrade ana se fatty nature bi waxy nature bi so hu woni peduani anke beboa saa kwanu asa we nyina so hu tinke no ankasa de enyo hawo na emu mekosuru bebri na ekofom bebra ho no na problem no I see but I see two main types say cholesterol no yes na mini aba wo hwe cholesterol na se ne okan ya wo types ni nu pa ni di mu akotene okay low density lipoprotein no na high density lipoprotein na enu achi no ye wo bi keka ho very low density lipoprotein triglycerides no ne ade but o hwe cholesterol na ansa na bitimi adi afru sane ye wo ntini ni no mojanim no bind to bibi e friend protein e de no ko tare protein molecule bi se ne be ye de ne be movie so ti nya de no tare na ne afre ne lipoprotein to be say low density lipoprotein no pempi ne tie friend bad cholesterol and a high density lipoprotein pempi ne friend good cholesterol we know just low density mom ye bad yes low density lipoprotein de nti omo say ye bad ni nyina ne say eno eboa the cholesterol transport hunamako nyina through the arteries and veins efamoje nim ko ba bia nti enamu no na eja deposit as a sisan twifa data na twifa efin bia be twifa no bon say eja ne oma nete ne ade nti deposit na eja wontini no eno anyame amwa na abesi ntini nim no so hu eno nti na omo say e bad no afia no koda nche high density lipoprotein no eno mum enso kwa hanwan ewo ntini nim nyina na eyiyi deposit ani nua no jaaye no no asese ni nyina afri ntini nim so asese suan atwi afagata mu agya na tie ni fi ni ade wo na nipa bi so asese ni nyina api so tinka all things being equal ne de enkanyo enko ho yo how bia na emum se low density lipoprotein ko do so bebri na high ne so tia betima kofa cholesterol na do so ntini nim saa so na high density lipoprotein no wantini anye ne dwuma yie senka deposit kakra eja wontini no obese self free e dia akoma liver no nanka liver ne ga bladder na a breaking it down no wantini anye se adwuma na ye dian ya abonse na ntini no cholesterol no adoso na no so akofa ohaw e dia aba na obesity de woni cholesterol sonso be na don yonkofa be na da wontem yes o hwe am say obesity a complex process bi many patim ye kese bebre be ka se kese bone ana ne mo ayedu abroso se ko ba ne sa ha yo how bebre pempi no yi nipa 90 to 95% a o ma ye kese bebre na dodo na ya na honam srade ne wosoro fat ne nso kosoro
se fat ni ade no wo so bebre a likely say cholesterol no so be kosoro bebre timpempi ni ehu akesefo a na ye de eye cholesterol so eye cholesterol no associate wo so ehu kese bebre no e de ohawa kese bebre timbe gani padua no nti wo hwa se wo be hu se nipa aye kese no ye onioma bi ye be check wo weight ni a check wo height ni a ye calculation bi e friend body mass index ni ehu nti wo hwa ye obi no mo ye underweight ye obi o normal weight ebi ni overweight ebi so de ye chese obi is ankasa eno de ne chese wajinsam so ehu se kese bebre no pempi no cholesterol no ya na tai cholesterol so ehu na emum ye wo 1 for baako bi o mo de dem a wa ye kese bebre ebia na ne cholesterol no wo fam kakra so ehu pempi o mo ye body builders no o mo gym no o mo de ne ya na muscles so ehu na anya no de a dodo na kesi yo boni abam ne de ya na srade no bebre akosoro e woni padua ni ya kan say yen hwe ne courses ne courses ane ma no ne be de na mahu ene risk factors e wo mu yes mini aba em say ade ba ko edi mu akotene pa e bi genetic predisposition so ye wa busua bi a omo wo ye no because of say nipa bi a no genes no make you no ma o ye nipa no ma me de kakra papa de kakra ena ni nyina ye bloodline ye wa busua bi wo mo soso pa ena ye busuafo bi wo me area ho ba bia hu omo a TikTok omo odu ankasa so nti saafo no ebia na omo de no omo break it down the process omo de break it down cholesterol no e wo form so ebia liver ni dwumadie no gallbladder no saa dwumadie no e wo form so ebi nso wo ho a ni asetena mu na didie mu oni di so idi basa ade akura me ani abre festive season yi nyina ni nnuama e bekoso ye be cheche nam srade nam ne ade e de nsa si hu anomwa ama chesa anaju ye wie ya sa ko cha ho ato ada ti ye ni di srade ne do so dodo so chen no ncheche wa no do so bebre no koda nchen physical activity ni wo form so physical activity ni wo form a definitely nipa no wudi bebre onye active bebre a obon so be store more calories as fat nti anhwe ya obon say within short time na afi mo edu bebre so saa so na cigarette smoking bebre be ene anaju ncheche we ye chi na mo de ade de no sa no ewi ana shisha ne smoking we ya wakoche na wato wada wo so smoking bebre no etimi ma saa high density lipoprotein no e be bua ko yi srade afi ntini ni ma ne kofom na me amo abon say srade o moja ni ekosoro saa so na nsanum bebre alcohol no ni break it down no e dey pa very complex process nti e basa na liver ne bre this one hwe ya wo say this srade bebre no srade na esa aboa ama sebe anase liver be boa ma ya yam srade no eno ankasa wo de bra to ne so esa nsade bebre awo no nti ti nyame amo abon say ten bia na total cholesterol no kwa na ekoso so hu ene omo ahodo bebre ena ya hwe ye betima akofa cholesterol na ba unyini bebre a obon say sebe physical activity ne ba form esa nyini a wo nyini nti obon say ebia abere akokora saa mere kura wako pension nti unhye da nya de bia tu sori o didi bebre so chen no wasa da na me amoa within short time na waye kakraka unse unyinsan a yinsan no ye be che o se didi yie na oba no nsunya nutrients ne ye ni ade wo didi yie no na physical activity ne ba form na me amoa wa wo awie no in our part of the world crowd there ya saka se shedem na no abedru ene obi be serve wa aboa wa nti na me amoa obi wie kese obi nyinsan abewo awie no weight na wa gain no wa hwe ya wontimi lo su biem da ye hwe complications e wo ho yes any aba em fa numbers no to yes em say cholesterol yi any obesity say e ka say de how be to ni peduan so a se woni ne se o ka kire onim say stroke yare yi a do so bebre no dodo na cholesterol ko sro dodo ena ko fa stroke yare yi bae e fre bibi heart attack obehu an say akoma na pompi moja no o pompi bia e supply ono ankasa ne ho so isan say moja na e kona na di nutrients oxygen glucose ne de keka ho e koma akoma na na say nkwamwa no to ono so hia bi ti e ko ba say cholesterol na ko sintininim ana say for me plague bi na block artery na obon say nyame amo a nutrients e wo say ba akoma no nya ti obi wo hwa na footballers ogina park so abon so watwa ahwe heart attack si so hu saa so na ebinim wo hwa ni mutimi yedu bebre obi isi no ni mu yedu a ma afi na ne soro no e the weight soro nko ato na sene ne so nti na sene no mpeni ade no ene ne sisi ni kotodwe so hu osteoarthritis na akofa aba na chese ontimi nya no hwe
Sanso ne timi ma sichiri yare diabetes na ate se bebre no cholesterol yi ne kese bebre etimi ko fama high blood pressure yi entini mu sisi yakoma yi opompe obebre ti moja ne ntimi nko yi no akoma na ebre nya me mo akwa Scientific Herbal Hospital my contact no na my location yo mini aba em say Amen Scientific ye wo eye Domi CFC flat ne nchen wa eco train dade no so ho no obehu Amen Scientific wo ho sanso na ukọ eye Klagon anase Lashibi Klagon Aspinters impatem wo teshi no ngwa tema amasama ashama afo nyina nso betima akọ ho betima friend ewo 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 number simu bia betima frɛ na apomuden ho nsɛm nko a de a fa bɛda Amen Scientific ne yɛmmoa na nso apomuden ne nsipensita na ahoɔden mmra ne gye mmra fie na ahotɔ nso mmra na obi anso engina ne naso na enkoso nso mmra oman mu yada se papa Dr. Osewusu Efrie Amen Scientific Herbal Hospital ene yete ne nkano na ye bekasa fa cholesterol ne obesity ana muduro nwodu bebre misro enhwe ho ye pa nti numbers no de amount bibia kire wadwen na ofre won na obeje wo so medidi afia amankwa tamaklo ma me fancy ya sister Sunday be oye guy onenkoso hine onuma ye krado etwaso